Emyezi ebiri hingwire abatura baketera enduru w'umuhwezi wa Speaker wa Parliament Right Honorable Thomas Tayebwa ngo mugiga nayenda kwiba amataka gabo nkwe Tayebwa okuragira abaseveya okwija bakapima itaka ekizibu cyona abasaveya Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa akaba instructinga ngo bije bazagura wundi bakebera amataka g'abantu agari kugambwaho kubaga ryo mu cyapa cyo mugiga asafu muhwezi hatkubahika hanuya bo bahikana bagira ngo tubari kwenda kuza mataka g'abantu kuza garambura aminu gakebera ngo abwo kubabe cyapa bakakihira mukuri hata abaseveya bizere kupima habireho buvuyo aha batura batabucira abaseveya aba ngo nibenda kupima itaka ryo mugiga ryonka Deputy Speaker akagira ngo itaka eriba complainingaho batandikira wananka wabaguma bapume ryatu ryaba bapume na cyape cyanyarambiri niko yasigiye yaragira kuba kajya ngo umusara akagubahereza kandi RDC kunagamba nawe yanja ngo akabasaba yaba abasabire ngo biza hanuya bapume kubareze kupuma bamutware reporter na Deputy Speaker w'isengero nke yabasabire ngo bamukore reporter wanyuma kweza kumutwara reporter RDC nakutebekana soro na ayiza agambira abantu bona ikigizire ki icyarega umumatakago abaturano bagira ngo mugiga kakora deed plan ye cyanga tabamanyise nishigenderwa cyo kwibita karyabe cyintwe cyo mugiga asafu muhwezi hakanisi abasaveya kubiza bagira ngo kugerera ha map yabo hakaba harimo era technically kandi yintarakozere ebasa kuba yakuzugumwiro babene ba shiftinga ebyapa nibabihentebe nibatomo regions. That's their case. Konka ukurgira ahakutegeza kwa abantu na mnonge bukwatikene nebyapa tubabasa kucetegereza. Primus Mugizi oyebembira abaseveya abagambira abatura ababere bineke n'agacamane ngo bahumure no baza kupimita karyona rumwe muviyo tuza gukora boundary opening ya Right Honorable ya tugambira wareba tuza kufuma amataka agumu kutekateka ukakagino twe yes turamare ndetse kora report yes gazeli twandikira cyatawunuka tafutancha cyatawunuka mwene gesha twategereza report erarga district bakwisha kutushobora kureba amataka g'abantu bakashanga garyombi ya papi y'umuntu itakeri y'abatura bari kurwanira ndingana eka 20 kandi ubwo hata abatura barinzire report y'abaseveya ukureba yabagari amazimo mugiga kibita karyabo ningane bishuba gasha kwa Abraham Muganzi.